Wakomori mawatania watukufu haina mahala wikayao de mjihunrao makatinda yanu ngasi haruma ya Place d'Italie kunu Paris mahala ni wikayao de ujumbe ikayao goula wao iliwenda haruma mji mtukufu wa Lyon. Haizo haina mdu wikayao rahaka jahunra fursa ya uhudhuria naye ilazimu yake banu ngebidio yatatuze ile huja ba izora hamba ngaritimizio haina mahala wikawde mjihunda au nje makatinda nuwa yonga mwanao watukufu wede na uhudhuria mahala nilio banu ngasi haruma Place d'Italie nga mwanao ile tengo ili hudhuria banu haina wakonga nziani ngebidio uende na utatuza asibabu ya uka rije jeri fanyo msafara wa hatu ramba karina ulashe abange watukufu ri wafikia na rikubaliana ya uka ngarenda uraonane mjini Lyon ili uhadisi voramba ngaranza wenti ya hatu ngasina hamuniyo ngasina irumbi ya henti ya hatu riwafikia na ya ukangarenda oratsanganye watima ili wenda rahadisi arjo live maubo ustad abenge ngamonao ile tengo ile sali kurubia muda utwa hale banu ngarjo henda na urenga eshombo ili wenda mjini Lyon rende rahadisi watima ili uwafikia na emaudu ya Komori ABBNDJ ezilo muhimu za lazimu zitolanda zivi ezabidi zenje ziwanda zivi ngari kentio batima rawa mwali rawa nzuani rawa ngazija rapari wa ujunda oro alo Lyon ro alo haina mahala Marseille ni haina bahanu wikayao wakomori wa ujunda yelewana yauka ngarenda hunu banda yabo ngabo bavi kayao kwa juhenda ilihenda waonese owandu wikayao ngwanzwanike azali uaminifu ya ukawa masime mapesa riwa tahadhari sheru ambi ukana uoka tanzi wa uoka javoti wa uomrahitwa uo mujirimu abenge owandu waongo aju wakili owanyanyao wandu ajibikayao ngabo aju kupari ngabo aju ndoni siho aizo aina mala wikayao de mjunrao ammonao watukufu wende na uhudhuria aruma Place d'Italie objectif nzima paka daula ya haki ramba ukayo objectif ya hatu ramba paka daula ya haki abonge ngamona mahala bokodori liyo ba Place d'Italie ino place bokongi onku haizo risijo huja ri na maktonomula hanu wekayao do wandu wekayao do ajihundao watukufu ino yohamba Boulevard Masséna abahanga si watimane mze tasika yao jitihadi M17 marhaba makati yanunga simasihu ngarihuona o mahalani banu na mlo banu hindri bwana Said Antoasi gamana M17 mshinji wa ikomori neka maudu amasako maudu kari mko azari rijuendogo namna ya uenesa ikomori sharti hafirihe na kutukanisi marhaba menchi owandu wikayao raha kwa jawasili banungu wambiyoje kama waambiyo ya ukaya Porto d'Italie sorti numero 2 marhaba Porto d'Italie sorti numero 2 abudanu raunjiliani marhaba owazeta wanungu maona o mzengo oide mze ikayao nyoti pianga mumona o ranzie bwana inu yadisa bwana Yusuf ngamumona ukayuta bashasha wanzu wale mewe uzina na ila ya hanza yankurajo wandu shailati ya uka omugoyali yo hakawe mndu muhtaram ujonza lihuzi se bwana Said Yusufi ikayao bwana inu hujitole ya kabisa kuturate hata asibabu ya ukaruna daula hakema kati ya nungaru nao wamebaridisa yudhuria no ufanya jitihadi waja o mahalani bano wabasa engora mbiyonongo ndazivi kwezi mtukufu atulo goyo kaya
Sari tawaza. Naba ni bosu. Naam. Sari tawaza lazima swali ya asubuhi. Naam. Ya asubuhi raka mbili. Naam kwesi. Alafu baada hapo. Naam. Ya kenti masari vita. Okay. Ora vita ya bibi. Ya bibi na imamu leo. Akili ya bodi ya sura. Naam. Alafu ilili suduse le guru na basi imamu basi joka joshia zile doko alafu ari hamdu mfuatu ari nao ndio assemblée se fanyisha moto yeye anafanya kongre alafu richungue mazao ikawa jone sekori mao ewenjo wansa ukande sharia wabonge haina zijuka na khairineti ya hatu Mwenyezi Mungu jo liwafikishe kama wabenze rike mongoni mwandu kaya ngwajo usove enti ya hatu lawe harumai mashakaboko do yaliyo panunga mmonawe magaringa menji oi bwana farahani kayao ye mongoni mema doma na wikayao watartibishao ezi habari zinu ngamonao ka go prepare list yani mzee abunge bwana Hassan ingawa namba bya honje zabana warumo o andu bokora kwa jawasilo tongoni hunu watukufu wazeta wanu Ahmed na maonao halisi na wonu wengi. Naam kwesi. Na umuhimu hatu rijirishizane rijirume na urumangu yala kumuruja gari rijiruma usirishtabi hao riwanu oye bwana Mungu jo ribaheri rishizane rasirina nekodo inuri sasa lo iboti yone babi njidawo atamarudo kado marhaba menji Oide mwanamshwatu mtukufu Madam Fatima Madam Moribanga mwanao wa mongoni mwandu kayangwa wanawe bwana yinu kabisa Mwenyezi Mungu jo mlivando insha Allah holiyo za jitihadi yazifanyao uhusu bwana ri wanao yinu nade bwana ya uwana na ufujari na ukatili ikayangu obo sijuhatu watukufu haina mdu kayao rahaka jawaswili otengweni kairi yaveze yahudhurie bati hale banu ge jola zimu ri andiso buje watukufu maraba meji watukufu weka yao ngamji ndao omjini Lyon marhaba meji no kama kini baba la ngabo nyirumazi chaka arjo hadisi wa mzee wala tulaidi la yani wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kutoka anzari mbitize ni babia uka oandu wenda republiki na mvua wenda na jua wenda na thumu wadungia emadhalimu wanu haina mahala bikado wakajihunra usiku lelo a decide winji heze nafasi ili huenda harumo mji mtukufu wa Lyon ngari jao ba mji mtukufu wa Lyon mstahamili haruma bwana yinu mfanya jitihadi inji abange hoka lelo marhaba menji insha Allah
okari bwanisera mengari jao yengi muhimu asibabu nde objektifu ya hatu ya wana no fujari kaya ngo junda wa msichu hatu omze direct singarabanda awa Fati ulide Ningenga mona ukafundia isaha bujeze nyakati zinu shangamona kwa letengo ilinde na hudhuria hautaha wa tekeleze zena wiliza hao iliri kamilisho wa msafara wa henda ndera rafikirie zenu wikaundo za waswili harumwensi ya hatu Mwenyezi Mungu ajoja ili agozibi vanuna wakati mshashia lawe harumwezi hausalama na amani yatife bangarju tambi Mwenyezi Mungu ajoja lawe harumwezi ino haraka huanze Rabbil Alamin wa Komori wa jovumu shetama ngio nyinji haku ukakeja kabla dhimu le 1er janvier yake harumwezi inshallah Yakati ndezi nunga mwone dunia kangetungena na uhudhuria Assalamu alaikum Mashallah 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 Mono kwa Komori katijale Komori ngutawe yarantizi aziza yarantizi nongoza hizo ntipia ili afanyeshe jihadi awanile ntiha gamona ora ndwadu hazira mashababi ra watoto haina mndo hatazeka mwabonzi ukampaka mpakani mpaka daula ya haki inshallah mashaallah Mwenyezi Mungu jojailia mbaba Lukumani ende zahe na mbaba Lukumani wallahi kutunjua sikajuma utohombia dungwa hundezinu kwa wandu ikaundu wakaya hata haba hondo hazini ngwa nsimbulia wakana hata sikaudomia wanama wano wa mafrika wadorombia dungwa no Mwenyezi Mungu hunike zinu ija daraja hondo ba hunika ndo hunda share tsolu rombeze dwa hizo Mwenyezi Mungu tena ya huto yabo hausalama urejeze famisa haho hausalama shezi ntambishao kena kamkinishiha mweshi Komor ko harumwe transition ngejoka ladhimu mwevakuela mbeho harumansi ya kijeni emesha hanyu ili afanyishe hiyo hatu wakati ntijoka nti ya kibinadamu ngirije ritwali ya mahakama hanyu enamna ikaundi ya joka nzabire nge Mwenyezi Mungu na jailie mlau harumwazi hizo hausalama na amani bakaribu tihali abo ya diaspora ngwajuhun rawshinzi uhanza Rabbil Alamin wala Dursamihi ba renda na ushindwa ne zema shini akanga mjoke baridi sai njia wenge ngamwona ukata security wiyo ngaibirao ili wari hafadhi watujuja mdu wanu hajari tambisha Mwenyezi nyakati zinu ngasi Porto d'Italie hahulindia wa Komor ili ya ujari kamilisho msafara rjuenda salama rejeha salama henzo Rabbil Alamin sikartu nga mru itoka ntipia shangarando yenti hatu ikauhe ikihamane zenti zinrajina shenti tikarma balbala tiki balbala hamade namna ikaundo iliyo ya ukamru mzima harengenti haimilikisha hairende ya famia hahe no ikaunga isikitishao wallahi usiku leo netikanza lile tido kalkule tihundo mapesa ikao azali ya sumani ngare ngomwizi wetinema genro ngurengo 40,000 euros 40,000 euros yo kartufanya mwa hunu baisho mrunguri wa 2500 kajo shira ideclare harmwa zempo yo mwanadamu mzima nguirengo wetine ko fronwari hahe wetine mikatio ya hahe ikawendo na
na huirenga la limite de faire une dictature locale. Inshallah, tutakampunge nasi. Inshallah. Sababu c'est la fin. Na watapale na wamedabo na wamerunguha na wamerelegejao tous sont unis pour une seule cause. Inshallah. Débarrasser le gouvernement de sanguinaire qui règne aux Comores. Naam. Marhaba menshi. C'est la fin. Ici peu d'État, on va shooter. Zinyakati zinu ngarjuhenda na huuzisa Ustadh Faharuddin wawe miongoni mwa masampanga ikaongwa prepare we wamlao wa azali asumani haruma yezi yatifesha ya lawe hausalama yundo rajo utajia zinyakati zinu wizo ngarjuhenda na humuzisa henamna ikaondi ya prepare we kongre ya Lyon akayonge hongomanya wa wanadamu walio Faransa kamil ukarendei ho ili rendera hondani na fikra na ushinzi ili yedhamana wa Paulo harumenti ya komori alao Ustadh zemekrongizo za hauri kanza riuzise fikra hindini ya mjani ya huenda ukana mwede mwa prepare kongre Lyon mwatuifeinya Paris ule kapitali mwatuenda Marseille au deuxième capitale Chama choisissait yani harumeka ancien capitale ya Faransa Lyon. Yemana hindine fikra inu ikaondi ya mjani kwezi masuala ngao ya hao kwezi. Bismillahirrahmanirrahim. Nungu azijua oya ukanga sina mezi sita ranzirilo mabareni ridaiyo haki ya husu owa komorika yao ngwa dhulumishi hao rondani rowenze. Aizo karimidia mnyezi mungu ya shida ya nika izembu wakati kayo wakauka mvua wakauka jua likarumatu zozonti pia nori stahamili hata mpaka dosiku wale dowi sonti pia nge lazimi urijokana gasi Paris si huenda Marseille rende nisi ngarizunguli yao haukawa ngaranza usawa na usawa nduondo uka haina mdu yanikiwe hakia haisha tilo uko amini ya bavu basi wakati mozi amukorofte wanu nishukurie mjiwalio ikayao wawenjisha weti wenji haku wa medikese lazimu wakai harumwandu wa wanawe bwana inu shanye zingu wa changalia ukana washashi weka yangu wa iwana o hasheo auka na mvu na akli na harumweze media zozonti pia abunge yoti mashangazo ekale lori deside uka sonti pia ngalenda o Lyon yo centre harumae manifestation zamira kizone sa uka ijom kilishi ya Roalo Marseille Roalo Lyon Roalo Paris rendera sanga hebo hari harumo omjiuni emana lelo rata side ukanga rendao arumo mji wa Lyon baada ya mahadisi rayafanya owenje ina urongo kwa swamba uka mtina programu yo poso njao liwachibu ya uka eke programu hau emergency lo urahito do funga wa ndulu ndo ringamadi yote ndiye hatu abongeze programu zifanyishi harimwambia dukana zifanyishi shahaste hi adabu arreja hiyo hizo miezi mbili ukana kampanu mustaghfirulahum washawiruhum abongeri yona ukakairiri parwa komori walogonze wala pisi wa wasifu hao jeri shawiri batima lirudi ramila ukana wa amruhum shura bainahum hiyo yotongeza itowele fitna rike d'accord rione zijori faiso antipia rahunu gonze rondani haina mria kera vya ukafailan zinde zijo yendesa rike nanti kayaunge johenda mwendo wa afdali rahanu uliyo jo ulawa harume dulma jo ulawa harume fitna jo ulawa haruma haina rongo bekayo ke jalazim owenji na waishelea ukana kartuenda lera hadisi rendera wandu shagara ndora hadisi ya uka enamnaje kistaarabu ekiankli hauka siti wandu matadamu ngesi wandu matadamu urijokari tadamu Muhammad walo yabo sha garanta uriziye watiti heda mutena rihukumu enti ekenga bo wadilifu ngabo ste hiyo wakati Mwenyezi Mungu akuibarikisha abonge baada ze manifestation rizifanya ho remashtaki yafanyishi hao haruma ezenzia za kimahakama yogonze ndani zonti pia lidungo ze procedure za ukazi lidungo zonti pia ili uone sa ukazi twandu tumenda ruraki yo balabasi lelo ze projet jumla za uyende sensi ya hatu mwendo mwema za usoventi za utowenti ngama libokolia vuriziwa wafikia na hasonti pia ya uka kairende raonane rawa baba rawa tate rawa sher au rawa titi rawa hu rijuhanga mona ukebaridisa inchia shayo karuti waza holiho de bwana rantao rita ina doka owandu tosubuti urongowa wanyanyasi ngoni mao Saleh kayao hatuhande za muhunda basi harudi harijezwa pilizo wote mbia uamu abonge karna utawulala rono wanyanyasi waulao hifa wasawa wafungwa bure wasaya wo tolomo hazini wasawa wakakwa jihwamba hizo bekairo hisiyo
ekanga yudoka umkinishi hawa jiwarilende Jamal Khashoggi Saudi journalist yakahambeza kodi yaka Marekani ya Angleterre ya mwanzo Turki do ufanye fiansa yaho ni kwa makatasi ya lazimu kwa kulwa wandu ndio wamuwe banu hizo za ndiso jiri sha Mwenyezi Mungu do hifadhi na singa siku mambo kana fallahu khairul hafidhan wa huwa arhamur rahimin wa do hifadhi ala kulli hali haina mahala bakayonga bomkomori ya kusidia ya jerendera wane bwana inu ahlan wa sahlan risali wasili banu place d'Italie il sera le bienvenu ngamonao wanashwa hatu wa isa wende na hudhuria otengoni hunu mhima hatu paka daula ya haki joste hizi kanuni za kisharia na uislamu wa hatu watojo tihadamu shahaina mngu jeni kweshe ushahe haizo namdidunge ba kartuenda ra heze basi wala kartuenda ra fanye msata za shagarendora hadisi maudu afdal yomba mustakbal joka afdal wa huso wa komori wonsipia nusona nafasi na mbedi wa mezi uyaruwafikishe ya litanganye izosi karala wa mbedi wa yokana نسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما haina wanti za komoria hatu kheri irondani irobonze nyizi kama fikishe ndio wananyasi walonio walo haina maharabika yao ikawla simu wahudhurie garuambia ukana ngahudhuria yao ngatoa nana erande vyatu ndio Mwenyezi Mungu afilisha insha Allah emhadisi yao wa komori wa jumla bonze ngatufanyisha maudu omje mtukufu wa Lyon ikayao Mungu ni mweze mpanga za homa ala niho Monsieur Faruko de mwana mshuma tu ikayao combattanti ngufanya ujitihadi rororo ashura imana maparaboliki asili Abubakri wao wengi tunashukuru wawaza wote pia shantu kanzana biokana kwa wanao rororo Mwenyezi Mungu dwali wa merite ukale lori tuerendera hadisi kirasmi harumo mji mtukufu wa Lyon abonge na mrombezeleze dua Mwenyezi Mungu awafikishe muda utoa hali kile tanganyania Mwenyezi Mungu jorilika itawfiki bahanga ukana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim etre hawe avion isange ndio ya dekole abonge utojonjia yonda ila ya Nuh yamba utojo fashia utojo jara tanganyihara dayeti wamujula hasara ukakana uvuka shenu saidio imadwali mwanu na juu ya ukana wakati wako aya ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala yamba wakati Firauna ya lawa yangamize Musa basi wakati andia sasa mazange na mnisami ba mtufanya tena bamba aya ana wakati afeta mkabi leo tena basiri sari fonse banu faliyoma ninajika wandu walida na ingari jo uafishi arumeti yatu ametarehi dokana wandu wandu waso wafikiana waje watedamu haruma ensi ya hatu aizo habanu ngamjenda na ukaza imanama nurdini kayao aisa ngamina suala mfundi fahari ya manama toi nurdini yajea shakabla raharjani ka fundi nurdini ze mimbar rikandaru se bandi ya masala ya husu bandi ya wanadamu ngabaroho balbala nyinji uke diaspora isa yunguliha ngabafanya kongre Lyon ngabafanya kongre Nice bandi ya hao ngambukana wanutsi wanadamu kao ngambo kweli kwa twambila na kweli suala mande yo ujoyi chibu namnaje ili wanru mengo shenda ikaundwa ridonga ubanu ili ni waranguhe matu ni waelewe namna hezi hawainu ikade namna endao ngamushukuria kwa kailo swala muhimu kabisa la intelligence ngelazimia ndo juu yoka haina bahanu wandu tutokhtalifiana babititi shomu sizoni izo divergence zo kaya wandu cha watanganya babo wajua ebanwe objectif ya hatu hili wandu jo ambaka ngarifanya huna au mahala kadha ngarifanya wao sahau après abange inti question ya ukangari jimanao bien sûr haina mdugera wanara ai wekayao wandu angalia eze asli riwafikiani sawa na branch wa mdu jo kana shamiti jo kadha na kadha abange usipa maudu ngabo monano wa hema tajiri no wandu kwa hibensi ya hatu waunisi wao babuha bandi ya wandu wekayao wakanza ndio wameukana na mtikubalio wanadamu wa baba nti wanadamu wagotiwa wanu wanadamu wa hibansi wanzao wachoa mele jawukana hizo nizo watungo ufanya riono wakati ya sikilo ni kanet eze mali za haja wandu wakawidiwa saidiwa bai wakauni kaundumika tena serti hama wandu walona nzaya warondola wanikuwao na hiyo wakauta misaada pando ya mwana kwa lazima ndo saidiwa abage karna wabuli ya tena waje waambe wanua komori no wa komori kwa watungua waje waambe wao hadisi wafanye kontra wa rotenti yole mani aweka yao ngabo bandi wandu wakaona kana kaidi ile Denis endera hadisi ndanganyezi zo wandu kana mtukubali wandu wao wao wenzi marahitwa wa hibanti
sha holiho desi hasi gazifanya mezi sita wandu waelewana waona ukakairi woka sonti pia bainge baduka bangi wandu ndo ambie na mtikubaliwa nege mwandu so holiho ndo mwafikiano waho nji waona afdali ho karidungane nende haruma omji mtukufu wa Lyon wenda nende rasaidiana abange wandu wanza wa profite walimani so wendu kutojo ndawanda la ngopulo wajua ngachimana kartuji mana ngamjo wona ukara wa Marseille wa duka kwa mwenyo wandu tsikia kartuja ngajiha ili wenda kabati shaka wanajino udoka ya shaka ni dawa wafikiane kwa jo wona shukran marhaba menjinga sina suala bila mfanyo kai na madamu tipia hailewa maana Mungu ni mwengo ikao wa wahi wanje ambabali bala mbabisha hapa bwana jabana sana ndisono wanadamu yero hangu Mungu ni mawe tijibondo ndo kwa kwa rahoja tulize uka rojo haina mbeso mkanyi mafuni ine mdaganizao shay kodo angalia wao ntipia wachia kana ngabo imamu Hanbal ngabo Hanafi ngabo Maliki ngabo Shafi'i ngabo orjo kana bana mtombe ne banda mdida kasonga ndungaundo shawao wana branch wa titi she asli kabati imamu ya mtani asubuhi ya kampu kare au mzima bia ila ishara kama chana maili sheza suna ila kiki imamu kiki ya jamba ukanaye utoto salida ujerunda chao hizo suna hiyo ikhtiyar hiyo iko kufanya ngondo fadhila iko kujafanya kutina madhara sheza farudhi hizo ndizo za lazimu neza farudhi za ufanya na za farudhi za utawa eza utawa rowiti rowrahitwa delvinyo deliwati na hizo kesu haramishio hunu nam amrisheze njema hiyo ndio fasira kana na al munkar wal amru bil ma'ruf abunge watikesha kama sikebala gardu tu kana wana rai watiti shao mwanga litanganyao ya uka gasi da korso tipia ya uka manadamu mwi kuangamizo kufanya mambo kwa lazimu wandu warendona hii wandu kwa javoti wangu wadhulumio wangu abo ndugu hamanizo ikawa lazimu ikesonti pia nikitakor na hizo kartu tarifiana eze asasi hauzi za ukaritanganyie ni manifeste watimanga mona ukanga kwa partizenji shaholi yo debut ya ukarito wanadamu warendao zena izinu na system khasatan de system nitijwa magarto azali reje za muira hana yeye au hamanda garanzao ni change system tena mwanadamu weka yangu kusteji ya tuhanga wakomori au wakomori wa mtawe khasatan wakomori weka yao wala harume diaspora au kwa wao wasibu hao watabi hao wanao kodo wazibu habakana celui qui a mouillé son maillot pour ce combat voilà nsuala bili tikandani kuziseyo manazi nyakati zinu bwana Abdalla Agwaha afanya interview manuchioni yawonisa msafara ikaudo mbaba Lukumani aufanya mwezi wa madola baada msafara huo wa prepare wa wanadamu wenji ili wajua mlahiki hashauna shehulila horeje ikomori sahato reje itandoni baada hapo mkinishaka ula harmweji wa madola shahani kwa mjarada ikanga mfundo kama isekaja ya usoma sho wakati ya harmu ya viundu wakati kaundo yakaangaliwa ha baada ya angalia haunisiwa kana hamu mjarada huo ngeladhimu ya stay akori ya Fomboni 2021 ya rengeyezi ya irejeze nzuani baada hapo ngamjoka baka wala balbala nyinji mongoni mwa Abdalla Agwa yaonisa ukana ya opposition kwa tina hataroli itoka mtipia shaba hinu ngafanywa kana hende hata parsale jawabu manazila hazikaundo zafanyiwa ni opposition haba hinu ngafanywa kaundo zendo zetoe marunda yende hata majournalisti wa Faransa wa mkalifia kayemo ngoni mwa wanadamu ikao kejala dhimwa kurubiwa Yesu ala mande hiyo haundungwa mande hiyo ujoirengana mnaje namna ikaundo hawa ikaundo ilio ya siasa ilo masiwani neizo ikao diaspora ikao ita minumbonzi miongoni mwe hadisi weka yao ngarndora ya hadisi ndoka fi'lan ujuho yobalia hama wandu wendao haruma competition hama de jeux des îles au coupe du monde yobaleze kiplizo endaye meaze mali erenga yanisa daene de tobo la hahe sha izondo pia kwa zichwao lakini holiho desi hazilizifanyao Genève Nations Unies na haina maharabu kayao ilazimu liwasilishe zebaru waizunga liwasilisha litio shahidi ya attention uomdu ya hibanti ya wana urohizwa ufanya hofu kizala zipe alafu mkataba huo wandu wakausifiki shabano makatida hanu non c'est pour wakati kutoka ntini hali siwa zimangari yele wanao ya uka ngari fanyao je hauzia watitiheda au wafikiana litifarikiane zisiwa watijiri mabaya ukawake mkungazija ya renge mzinga ya mbeguro mumzuani ya mzuani ya memumwani wakati zazajiri ya rumeni zini kutuzi haizo ronoka mzuani nga maona o mwani karandona kensi batini joka afudwani kongoda ibi nado utoa wanade mwanuranti wake mdubano
mwafrika tende nisharia shindo ashinde shidouri wafikisha shido kutongeza lieshia amani na usalama ili wende waonese wa Komori ya ukachia zishania paske bando bangarikao fomboni wando ataimbwa msaimjuani cheka jazado ndio RSZ vote harimia story abisho shoibata akawa eto ni kama amaza ni mtu atise abakia ekanzu anike tukonda zimwarenge shangenda zimio yenti asas ya uka wando waloba dada ona zali msaidia wao msaja da ujilio bano wando wangenda zimio wake upande geili kutokana ngaririkao walazimu mtiwe ikayao ngiyo na sharia bainge mndu mwenza shonga wa mkumu shakana ushindo itowa hanumwa zera iboko de mara dosi sensi hapo sino ngarjo uonika yabo nzwani bado jimana haukai kejaza modoro wa vote wata wa kandida mtuani jokiri wanike mndu ya tuhunra tena bainge mtuani yabo ilo ndanda bae mimi tideturu mimi naratori kenanti yao nena mnanda simu sharia nzo bakayo simu abonge wantuani wa mwali wa ngasijanga siwansi pia haizo watike tabu watike harara wanuka mwaona wote pia sawa nuwa isa wangarchonda na ndani refilm babu na damu ili waone harara ya uso pande huo ba ngarjo wafikiana insha Allah taala ngarjo wanisa wa balbala kama balbala wanua wasunna wa wazimar wafikiana insha Allah taala ingeznya katizino ngarjo handi sozungulia mbabu ili moneni le tengwe ikao ndo la jiprepare ikao ngando misafara wanadamu ikao hata sikarbu waona harume manifu ikao ubwesoka ukiparmazi haze nyakati zinu ngari wana obanu dine nyinje ngamtsongo yona wanyi mtsijongba kana bala ila msajaja zinandabo bamkomori baisho haone rungu yetu anza kalifika zinandabo ngamona kwa dunia hiyo amne kaundo iliyo ukaiduna ketincha sharma bisi akamidi joka munje harmando mengo mabisi maila mararu na bisi mararu wao ngamwisha ukari mabisi mararu ndia joka no wasawa dunga zetu ili wende wakenzi wafikire Komor ya leo na maudu venge nyiwandu ikaundo mridunga hauzi nyakati zinu ngamshulia kwa wakati nyonga si Porto d'Italie hahulindi ya wanadamu ntipia waje rijerengi mabisimanu hausi harume kongre ya Lyon muishando ndonro ya ukana ngabo bunjilo lonisi shailo likahwenda lendela danganye mabwizi kao wajipa hwenda iho ili hari wendi watsahe wanro wasaidie wanro wende wambia kwa wanadamu wezi na mlawe harumeti ya mtsende harumeti ya Komor benti ya Komor iketi harume amani irengwa mateka iyo nde maana leo maishia mbaka leo ngabo bunjilio lilonisi na Lyon shaka bati tofauti toka untipia ya husu ya diaspora ngoban wanadamu kao woka harume manifu ngamono Dr. Barwane zenyakati zinu kwa henda na hudhuria ngamwana Mohamed bwana Tulaibi Abdi kao mihumpara Gonzales ngamona majis wanadamu tipyango bana inge kamtu sifyo mnao zenongo kazjarengwa hamba mzaha shanga mwene dunia namna ikaundo iliyo ke dunia tiyo ihafiliha ngamone mzaze wa hedaula mzaze wa hedaula toi bana ba ino rohangu itokati na mwana de na fari na Nurdini rohangu itokati rohangu itokati president watu mama hatu toi mzaze na garjo usa wende mzaze wa hedaula wende premier dame wa diaspora amumwangalie ndondondro urahindini kwa mzaze ujo urahindini Furahindini premier dame ujo uyonisa msafara wa leo umkinishaka nyakati zinu gozibia isaha akazwa glasi kwa msafara ikaunde ufanya uze Tazwini ewa amadi namna mwanao oanduta wanu wende na uhudhuria wote pianga mwanao waisawa kurudi ya ili hujar ifanye msafara wa hatunu wazeta wanunga mwanao wende mze Tulaibi ahimida na mze tupufika yao de twende wanadamu wika yao do wanawe bwana inu bwana mabicha fio bensharafu kaanga mwana oban
wazeta wanu pia na lawe gozibi na lawe dola ya haki. zetonga mbokampa kadaula ya haki M17 paka dola ya haki. wanu do wanyanya si watukufu wahe shesi wa shamwalingwa one sawa ya uka kwa jadashe naam engwambo walokomori wa mmonao ni bana basainu engo twambia ngo ndazibikozi mtukufu Wasimirta de dola ya haki M17. marhaba Dola ya haki berita. marhaba mingi Berlona hiyo dola ya haki. makati yanu nga mmonao Wallahi wangu mtukufu ikayao hajitole ya 100% harumai bwana yinu ili entie dero ngamumona o toinge banu bwana Muhammad Tayo wa Moriba ikayao wanu de ma combattant wa shishilia wa kodwa fanya bwana yinu engwambio wako morinongo inji holio tawanu wenji walidunga bana makati yanu Kusudio wa Komor, bahati njema na unono na maisha mema yajao baada ngwajori nike haki rishinde darimiko ushinzi rishinde ri komboensi ya hatu naam omahaleka ondo ilio naam abogenge mwabushilio bahati njema wadochuo kaya waluri waroshea waona docho kaya wariroshea abuge ngariomba Mwenyezi Mungu ka msafara unu waridora pange zinogoza ladhimu zijezirumishi harumwe Komor haruma heri na wema abuge na wabe wakemakini zinogoza hao wakemakini sihali yabo kamungu abenze ngarijo wajira heri inshallah makati yanu wanu mengoni mima dhamana zijana kayao doaende sao bwana yinu ngamonao meswe farhani kayao nzima jakume haruma wandu watende yao aude wamineze nugozinu ngamonao engwambio wa Komori ro alogo onzero wano danino ngodazi biba chauffeur atole ngori lindo chauffeur on va faire le reportage après. OK marhaba mimi ewa watukufu ngariparao karibu na shombo Alaikum salam. Barongozi wao. Alaikum salam. Donc on avance le carré, donc on avance vers le quart. Je fais encore le compte avant de monter dans le quart, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monao letengwe tsalinu watukufu kayao wamba kwa na ulala holiho de mbana raiwana waono afdal hoka kairi rije rendera kenti wazimari hadisi bayo ndiyo rambi lauka wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu abunke waono ka kairi ritivurane we maraboy salam alaykum ça va, bonsoir. Quel mot arabe? Bonsoir. C'est moi, monsieur. Wanyanyasi watukufu ikayao ngamaona wonsa wanu waisa ngwaendao linde shombo wikayao ngeshibali yao wafdi et délégation ikayao ngendao omjini Lyon iliwenda Ratsanganyihe. Ouais, non, ici, parce que c'est important. Attends, faut 30 secondes. Ah, ok, d'accord. Letengo tsalinu ngamonao lisange litengele yao ilihuja waone hizi habari wika yao fanishi hao kabla yao utawakali Mwenyezi Mungu kama zamani bwana Said Yusuf Muhammad Shafin Kayao Said Yusuf aende rengo place kama ni manesa Ben marhaban Mama Sharifa presidente oide mzate wa hatu Kayao bwana yinu ngwi waniyo donondo Tamim Moussa. okay
Bon voyage. And ladies and gentlemen, thank you. Zeytin. Voilà, ici, Arabou, on doit faire une c'est dessous. Mettez place Emilia, moi. Ça me doit quoi, Cariton? نعم هاي مزتاوي ها ما شاء الله ما شاء الله سميلاني Sina bano. Zombi. Ewa, kena mjava. Naam, karibu. Awi, kamumbononi. Sete Gervano. Gamunao miongoni mwa combatante de mwanamshohatu mtukufu kadam nashtaika yao mzima jakume harumai bwana yinu reserve na mzee gamunao ranudini uosi mroka presentewa au ka Miamkoti hao. Ego kotilo, ndavan. Akatile na presentation atubelia wede mzee ha mzee sio isawa swidi Dr. Omar gamunao ikayao wemo goni mwandu ikayao zehazi zendao za hadisi ça va ah merci amta ya botal moye ziri moti Mashairi France. Washao karitoka enda kumoleka kwa France. Shiti butwa. Mashairi France. Savio. antijodo siu amjoja kata playback no just okay emanyanya simtukufunga mwanao demze aisaha wasili مرحبا يا اهلا وسهلا mzeto inga mwanao oiraha azalie jaben wane zibutala wan mongoni mwa tukufu wika yao kauha wanroa huonenro wa njia harume bwana inura nzi hali kabisa manyanyasi mtukufu bwana Sayyid Hassan naam hende na utengelea da condição que tinha pour la structure. Ok? On fait comme ça? Ok. Javano la kama. Ya uno mwana baba. Vamos ficar aí daqui. Okay. William Zero nzia
abangwaona watsino bakangwambia ondrapo ambao wandugu wa maunda wa mwanao namna watukufuka yao nafira paketi ya mzaha wa radingo ni ebaridi wamba ifori kenti patimari hadisi wakamba wangu ajimana o wala wandu wanzo wate balbala na shaushara ngaru wafikia nao na haina bahanu wandu tojua ukana wanadirjansa muhimu do ukangarelwa nao ngare nao linyora hadisi abongera do parale ntutimizi Mwenyezi Mungu jote ketafike kamgwa benze mongoni mwandu akokubali wadi wandu ndio msafara abongera rike juma uomba zaidi wako msafara hatu insha Allah uje na mavuna ya haraka biidhnillah. Kikuja ni filmu. Bumze. Joka. Mani kwa mba marashira. Ode mse vanunga wachao vanorwa tukao tungweze mo ashidani vile mzee toi marhaban marhaban au guichet. مرحبا اهلا وسهلا متكوف marhaba menji watukufu mbele ni Mwenyezi Mungu aliwafikishe warendao ra hadisi hamade namna mzijuao ili ufikiri ngarendao mjini Lyon Lorele juto kama nada. marhaba menji watukufu holiho ngari dungo ni wajeni waji inshallah Safran on se voit demain inchallah. amade namna bika yao ngari dungo ni wandu njira roara buru wazungu namna bika yao de mzijuao wa nahnu في ساحة إيطاليا في مدينة باريس ننقل لكم مباشرة في هذه الحافلة التي تغادر من مدينة باريس اتجاها إلى مدينة ليون لمناقشة معا أو الجالية القمرية الموجودين في مدينة باريس الاتجاه إلى مدينة ليون وهذا لتغيير النظام الفاشل القاتل تحت رعاية عثمان غزالي فنتمنى لكم جميعا سفر ممتع طبعا قبل المغادرة سندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إن شاء الله وأن يجعل نهايته قريبا إن شاء الله إنه نعم المولى ونعم النصير. حضرات السادة كما ترون في هذه اللحظات بعد قليل سنغادر هنا إلى اتجاه مدينة ليون حيث تكون هناك معظم الجالية القمريين القادمة من مدينة مارسيليا ومدينة نيس ونانت وجميع مدن فرنسا التي توجد القمريون أينما كانوا. إن شاء الله سنحاول أن نقدم لكم المناقشة
والاجتماع الذي ستكون طول اليوم السبت إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد لحظات سنغادر بمشيئة الله، ونسأل الله أن يجعل سفرنا هذا البر والتقوى. C'est qui ça? C'est qui? La valise, rien d'autre. C'est pas toi? Ouais. Les valises comme ça. On le met là-dedans pour question de sécurité. Mais c'est ce qu'il veut en fait. sur le dedans, c'est mieux vu que c'est pas fermé. Yovona ndini special ya usu. Anditombulwa rabado arabusha zorisoma na izoko dia kamba inotujia dodana manoko itujia ifanya mu sécurité. Oui, mais oui. Dans ce cas, on veut dire que tu as plus. On va remplacer. Mesdames et messieurs, nous voici comme prévu. Dans quelques instants, on va quitter la place d'Italie, la délégation de Paris, pour destination la ville de Marseille. Lyon plutôt. Ce sont les Marseillais qui vont venir à Lyon aussi, comme les Parisiens le font. Merci bien. Et nous ne nous oublions pas en vocation. Voici notre animateur, M. Mohamed Marouane. Comme vous le voyez, il ne lâche pas. Azetsa wanunga maona o kwa jaranti hizi habari zenu waona uka ifo waje warishishilie wanumengo ni mwondo wika yao ranzi romando wa himbana inu Mwenyezi Mungu ngojwa libando bango wa wenji shahaina bahanu gotoka wandu wika yao watende mbana wenge Mwenyezi Mungu ngojoreshe yao ikamu wabenze yerwa furahishe ba inu timbana ya maha speciali roa huu roa titi roa ume roa shepia ngwa waniliao mbana haudunga hizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anambia ukana la yastawi alqa'iduna min almu'minina yati sawa ya kanti na yajuha wanu ili wanila yo aya yote yetu alafu Mwenyezi Mungu akausifu ya ukafadhala Allahu almujahidin kairo wanruwajwa wa wanao ili wananezembi ala alqa'idina daraja yekairi rahani ya kanti abonge wahezekana pena walale shasisi ramba karina ulashe kakari renge ntia hatu ritowe omahalani bokondo ilio mpaka daula ya haki kaya ilode kalima lahe e diaspora waonesa uka mpaka daula ya haki kama daula ya kweli. Ambassadeur wa Arabie Saoudite. Ambassadeur kweli? Ambassadeur mbili ngelo. Telefona hisamu wakadasha. Murada namba ya tunere ari maladia henere paringa buzuma. Kabutula ulona valise. Ai namba ya tunere ari maladia. Kabutula ulona valise. Ya bori sali kwa mwakanda wala. Wana valise kwa tujoka na kati mkomo. L'opposition se voit au pouvoir. On est déjà au pouvoir. Pas Daula ya haki. Oh, bravo! Amtashela
Anteshela Jimmy 99. Wala ndo akae mpepe. Ya basi. Na baada ya ruhusa. Akajakiri wala kejakiri da. Ibana katuja. Jibika tsmanu abika bit. Aluisaidi Ibanu aluisaidi kutu aina mrulo hunu wabungu semishana kabati kutina jirani kutina mbaba kutina mzazi wa uheleza uka wandu walo Faransa wanunga bo mametsenga bizo pia shangwa mbo likejuma usemi gariho sawa etambu tinda wanu walo banu wanunga bo ingenieur ngabo mametsenga bo wa mafundi wonti pieze qualité zo pia ngizo banu waudo wa presenter sharia likayo garondora twanili abongeka kutunda mndu wa uheleza uka wandu wanu waso mweshema na walo hunu kwa jaka pre ya ufanya twabi ya wika yao lizo mzifanya abonge keyo de mbaindwa hundra kuna utotomba indutoniyo keyo de malezi wa hundra kwa utotoa yao deze kufuru no ulaba shasi isi shahatu ngarjo bale nti jeri mfanye nti weka yao ranyi mri lapiza ao ngamjo ujibiwa eze yazi bakode jo fanyishire kama wabenzi yo foti yao uloda wanao insha Allah Mwenyezi Mungu jorin katawfiki bi idhnillah alkarim. Ça va? Est-ce que c'est place vide là-bas? Ok. Ouais, ça s'est placé vite, dis-le. Non, ici il y a 62 places et non pas 50 en fait. Ok. On nous a mal informés. Ok. Donc il y a de la place en plus. Chat, il y a 8 personnes qui mangent. Ils sont perdus dans la nature comme ça pour les transports. Hein? Shukran nasi watu ngari mwanzao ni inde mani ya wika yao rirantie baridi rirantie malaho Arijo henda na uzi ambavi ili uhadisi wananu washashibanu abonge jeri diri mbitizeni enamna wika yao msafara jokofanyisha wanyanyasi wika yao rakamja wafili na mbeze mkurubie ba wandu waisa ngwa karibu ya ukari jirohe abonge ngasi one place d'Italie nyon weka ora kamja waswili mtiri lembeze baba nukartuenda rumwa mashuhuri banungarendao rahadisi nongo zilo mhima abonge kairi ristehezilera bahaina nongo rifanya ao ni zoramba ao ngezidungwa ao habonge aina malabo kada mlio na mtapilie mje haraka ili ujari anisu hadisi jo ula wa dingosi ifanye msafara insha Allah taala. Abogo jo samihe ngojo ni samihe ketamba ngoza tu lazim shabu mambo deni habaza de makusadi shati lo kanda we de makusadi ya ina mndu yao wala pizza wandu wale hunu ambao ka wasomisha nango au jau abonge tukanza none sishabu katinda wenga tutasama habasi wandu ka ilewa ile jawabu ntoka haba haina mndu yao nguto dunga rawa hura watiti ya kidunga wala pizza ka izoti za lazim banga mwana wao siringa bo wandu wenji weka yao daraja funzo wale nzobano. Shukran. Merci à vous. Ne nous oubliez pas surtout dans vos invocations. Shukran.